have to address the rumors. You have been accused by the FBI of running a nationwide cult. Do you deny the allegations? They're called fans. It's been said that you coerce them with hypnosis. Those are pop songs. Ja zaista mogu da razumem ljude koji imaju homofobične stavove. Ako ti ljudi imaju preko 70 godina, nikada nisu imali televiziju, internet ili knjige i nikada nisu živeli van svog malog sela ili grada. Ipak, takvih ljudi je danas vrlo malo, a čak bih rekao da su takvi ljudi dosta otvoreniji od određenih neobrazovanih ljudi, čija zloba se probudi u trenucima kada ljudi koji odudaraju od norme društva u kojem žive pokažu da postoje. Ili, ne do Bog, izraze da žele da budu tretirani kao ljudska bića. Kod nas, u Srbiji specifično, govor mržnje prema tebi je konstantan. Ako nisi Srbin, da HC straight muškarac, najčešće bogat ili uspešan zbog puke činjenice da si rođen ili odrastao u Beogradu ili Novom Sadu, da ne pominjemo to da ni pod tačkom razno ne smiješ da budeš deo nacionalne manjine ili ponovo, ne do Bog, da odudaraš od kalupa koje ni ne znaš ko je postavio. Kako je krenula sezona Eurovizije, a pojačano propagiranjem srbstva, SB, koji su započeli Breskvice i generacija Z prethodne godine, neobrazovani i mrski ljudi postaju sve glasniji i glasniji. Imamo one minimalne kritične slučajeve koji govore da će Mimi Mercedes da pobedi na PZ zato što je lezbijka, a Mimi ono najstraight osoba u istoriji čovečanstva. No, najveća hajka trenutno se vodi protiv Harem Girls, 6 drag kraljica koje nikome ništa loše nisu uradile, ali se o njima priča kao da su Srpska pravoslavna crkva sa istorijom seksualnog zlostavljanja maloletnika, srpski reperi koji ne mogu da izbegnu pesmu, a da ne repuju o tome kako hoće da fizički, psihički, mentalno, društveno, pa i digitalno zlostavljaju pre svega žene, pa onda i same sebe, ili naprednjaci, odnosno radikali, koji evo već 30 godina uništavaju našu zemlju. A da, ove 3 stvari se ne priča jer je to normalizovano, jer nemamo muda da pričamo protiv ustaljenih normi srpskog društva. Pa da! Uvek je lakše napadati one koji su klasno ili društveno viđeni ispod nas samih. Za ne? Zaista, prvobitno nisam želeo da imam antagonistički stav protiv ovakvih ljudi, ali internet postoji, kao i knjige. U školi te uče da budeš pismen. To što ti izabereš da budeš neobrazovan i veruješ u potpunosti jednom jedinom izvoru, sada je već samo tvoja sramota. Tako da, idioti glupi oduvek su bili geji. Na Euroviziji smirite se. Prva osoba koja nas je predstavljala na Euroviziji, naša prva i jedina pobjednica je Marija Šerifović. Jeste vi umobolni? Bukvalno naš najbolji plasman na Euroviziji je zbog gej žene. Ovaj video sam hteo da uradim već prethodne nedelje, ali ove nedelje jedan idiot, odlično imenovani klinac, imao je potrebu da napada Harem Girls zbog produkcije. Ogromni znaci navoda ovde, dakle zbog produkcije. Konstantni komentari protiv njih su to da je to bolesno što one rade. Zašto se muškarci šminkaju i nose perike? Šta oni to rade? To je satanizam, oni truju decu i tako dalje. Vratit ću se na ovog idiota koji je postavio to svojim hiljadama pratioca, od kojih 50% su napaljeni klinci, ostalih 50% su pick-me's, ali zadržimo se na ovoj kritici Harem Girls. Ljudima smeta zato što su to muškarci koji se oblače kao žene, šminkaju se i nose perike. Ovo je toliko glupo uprošćavanje draga kao umetnosti, što razumem zašto se desilo, jer ljudi ovde ne znaju šta je drag, mada ne znaju ni šta je umetnost. Da, okej, apsolutno ima drag umetnika koji rade drag jer imitiraju specifične poznate ličnosti koje su njima suprotnog pola. Apsolutno ima drag umetnika koji koriste drag kao način prikazivanja sebe jer su u stvari trans osobe, ali ne mogu svakodnevno da žive tako zbog opresivnog društva, pa se jedino kroz drag osjećaju kao da umeju sebe da predstave. I apsolutno postoje osobe i muškog i ženskog pola, bilo koje seksualnosti, koje pali da nose odeću suprotnog pola. I možda i neki od njih jesu drag umetnici. Ali te dve stvari nisu iste. No, kod ovih poslednjih, poenta nošenja odeće, šminkanja ili nošenja perika nije nastup, nije izvođenje, nije umetnost, nego je seksualno zadovoljstvo kroz tabu. A taj tabu postoji. Zašto? Zato što smo mi rekli da dečaci nose pantalone, a devojčice suknje. Mi smo jedine životinje koje imaju koncept odeće, odnosno koje nose odeću. I zbog ekstremno slojevite istorije mode,
kroz koju, jel te, danas ne mogu da prođem, read a book. Danas imamo određena shvatanja odeće, koja je na kraju krajeva samo obojena tkanina, koja s jedne strane jeste korisna, dok s druge strane pomaže u izvođenju našeg identiteta. Primjera radi, Novak Đoković kada igra tenis, šta nosi? Pa, nosi stvari u kojima se lako kreće, u kojima promoviše sponzore i u kojima se verovatno osjeća lagodno dok igra, stvari koje bismo obeležili kao mušku odeću, odoru, uniformu za tenis. Zašto on ne nosi odelo ovde? Zato što nije praktično. Zašto onda ne bi nosio suknju? Mnogo bi mu bilo lakše da se kreće, da su mu noge u potpunosti slobodne. Pa zato što je Novak Đoković muškarac i time što on nosi šorc, a ne suknju, on pokazuje da je, jel te, on muškarac. To jest, norma ne postoji za muškarce da nose suknju. S druge strane, na Euroviziji, da se vratimo, jel te, na temu videa, Marija Šerifović kada je bila, nosila je odelo. Ako ćemo da se vodimo logikom ljudi koji se šokiraju na muškarca koji nosi, na primjer, roze boju, zašto se ne šokirate na Mariju u muškom odelu? Kažem muškom, zato što njeno odelo nije strukirano, nema siluetu ženskog sakoa, pantalona i tako dalje. Da, u redu, žene jesu nosile odela tamo negde od 19. veka. Mada su to bili sakoji sa suknjama. Tek sredinom 20. veka žene počinju da nose pantalone. Naše babe i dede, ako su živi još uvijek, verovatno se sećaju vremena kada je žena u pantalonama bila podjednako tabu kao i muškarac u suknji. Ali šta se onda desilo? Zbog patrijarhalnog društva u kojem živimo, za žene je u redu da rade, pod znacima navoda, muške stvari, zato što su muške stvari u takvom sistemu inherentno normativne, ali i dobre. Muškarci koji rade ženske ili čak ženstvene stvari, meta su napada. Malo pre pomenuto zgrožavanje na muškarce u roze boji nije prirodna stvar. Pre jednog veka i mnogo vekova pre 20. veka, roza i crvena boja bile su muške boje, zato što su agresivne i jake, a plava je bila ženska boja, zato što je prirodnija, mirnija. 40. godina 20. veka dolazi do ove promene, tako da nije ni ceo vek prošao od tada. Harem Girls su 5 muškaraca, pretpostavljamo, i jedna žena. Zašto je problem to što njih petorica rade isto što i jedna žena? Pored toga, da li vi shvatate da apsolutno svaka poznata ličnost, apsolutno svi muškarci i žene kada idu pred kamere, šminkaju se? Ti ljudi koji vama prodaju straight, HC, hrišćanske ideale, imaju šminku na sebi dok vas uče mržnji i prosipaju netačne informacije. Ako ništa, za ono osvetljenje na RTS-u Harem Girls nemaju dovoljno šminke. Slično tako, većina poznatih nosi perike. Kod nas još uvijek nije toliko učestalo da i muškarci nose perike na kameri ili barem neke umetke, ali to nije zato što se mi borimo protiv zapadnjačkih vrednosti tebra ili tako nekog sranja, nego zato što smo kulturno zaostali od sveta. Zapadnjačke vrednosti obično ljudi povezuju sa SAD-om. Ljudi, u SAD-u trenutno apsolutno svi gube ljudska prava. Živeti u SAD-u uskoro bit će gore nego živeti u Srbiji, kako je krenulo kod njih. Mislim, kao they had it coming, ali... I u državama gde različite manjine imaju podjednaka ljudska prava kao i većinsko stanovništvo, najčešće su ekonomski najjače države, ljudi su zadovoljni što žive tamo i većina ljudi nije religiozna. Jel vama to tu nešto govori, a ne, ha? Perike, šminka, odeća i svi ti neprirodni za nas rekviziti, kao što sam jel te malo pripomenuo, tu su s jedne strane jer imaju neku korisnu ulogu. A s druge strane su tu zarad opšteg predstavljanja sebe. Također, sve te poznate ličnosti i sve te drag kraljice skidaju sa sebe to što nose tokom nastupa. Oni svi nastupaju svoju ličnost pred kamerama. Ponovo da se podsjetimo, jedan Novak Đoković kojeg ti vidiš da igra tenis, nije isto što i Novak Đoković u intervju, nije isto što i Novak Đoković kući kad je sa ženom i kada pričaju kako ne treba da vakcinišeš decu ili tako neke gluposti. Da smo u pozorištu i da onih 6 Harem Girls izađe na binu, ljudi se ne bi žalili kako to uništava vrednosti ili kakvo sranje, ne, nego bismo znali da je to samo nastup, jer su na sceni. Neobrazovani su oni koji ne shvataju da je bilo kakvo javno pojavljivanje poznatih nastup u svakom trenutku. Ma bilo kakvo predstavljanje sebe ono najboljem prijatelju, osobi koja te najbolje poznaje, je nastup sebe, svoje ličnosti. Društvene mreže poznatih, njihova izvođenja, njihova gostovanja, bilo šta, jesu njihova scena. Pored toga, novinari, po znacima navoda, koji pitaju ovakve stvari. U tom kostimu plašila erekcija. Da li imate erekciju tokom nastupa? Ne, zato... Posle gledanja ovoga ugledalo se drugo. Jel imaš ti erekciju dok radiš intervju s nama? Tako da, dok ti, kao što radiš svoj posao, tako i mi dok radimo posao nemamo erekciju. Da. Sigurno ne bi pitali bilo kojeg drugog takmičara ono što su pitali Harem Girls.
I onda da se vratimo na Euroviziju. Sekunde kako smo poslali seksističku pesmu, nismo prošli u finale. Ko bi rekao? Od naših predstavnika Eurovizije do sada, dakle, ne računajući 2025. zato što ne znamo ko će pobjediti, imali smo otvoreno 2 gej predstavnika. Kažem ovo otvoreno zato što mi među nama, znamo za još neke, ali nije naše mjesto da bilo koga otkrivamo. I postoji razlika između toga što mi znamo i to što straight ljudi pretpostavljaju i zajebavaju nekoga da je gej. Mislim, problem je uopšte što moramo da otkrivamo ove stvari, odnosno što se od nas očekuje da imamo taj moment otkrivanja svog pravog identiteta. Uzmite knjigu Istoriju u ruke ili neku fikciju staru 2000 godina ili više. Vidjet ćete da gej i trans ljudi oduvek postoje. I što je najgore, pre dolaska opresivnih ideologija o tome čiji mađioničar na nebu je najjači, ljudi se nisu delili po seksualnosti. Mada po rodu jesu, jebi ga. I don't care if you're Christian. In fact, I will fight for you to have your religious liberty and practice your Christianity. I believe in that. I don't believe in Christianity, which means that you do not get to dictate the way I live my life based on your religion. I don't care what the Bible says. I don't care about your goddamn religion. I'm so tired of having nonstop conversations about what the Bible says. You live your life in the way that you interpret the Bible. Again, I don't care, but you don't get to take the Bible and tell me, well, the Bible says this in this chapter in this verse. I don't care. I super, veruj ti u šta god hoćeš, ali 2025. je. Obrazuj se malo. Pročitaj koliko je religija korištena da zavadi i vlada nad ljudima. Koliko lošeg je donela čovečanstvu. Koliko su velike 3 religije pokrale od starih mitova i priča. Istraži malo kako religije mileniumima teraju ljude na neprirodno ponašanje, gušenjem prirodnih potreba, ne nagona, potreba, zbog čega dolazi do efekta ispiranja mozgova koji se kasnije prenosi na naredne generacije, što je ono što ljudi govore da drag kraljice i gej ljudi rade samim našim postojanjem. Ali naravno, nećeš to uraditi, zato što to zahtjeva da preispitaš ono čemu si naučen. A kod nas, preispitivanje ili uopšte postavljanje pitanja o ideologiju s koju odrastamo je veliki tabu. No, da se mi vratimo na Euroviziju. Pored ne-straight predstavnika, imali smo dosta predstavnika koji vrlo otvoreno jesu i aktivisti za LGBT ljude u Srbiji, poput Konstrakte, Bojane Stamenov, Hurricane-a i Teadore. Za boga, pesma Beauty Never Lies od Bojane Stamenov bukvalno govori o tome kako smo svi različiti i kako je to okej. Također, Ninin nastup za pesmu Čaroban. Ovo iza nje bukvalno je lezbijska zastava. Dakle, od 18 predstavnika do sada, bez dodatnog upiranja prstom u ljude, 2 predstavnika su gej, 4 vrlo otvoreno govore o borbi za LGBT prava u Srbiji, a 2 nastupa su bila toliko inspirisana queer simbolima i porukama da ih možemo svrstati u jednu od prethodne 2 kategorije. Dakle, otvoreno, 8 od 18 predstavnika bilo je gej na Euroviziji, a verujte mi, uz one dodatne za koje nije naše mesto da pričamo, više od pola naših predstavnika na Euroviziji su bili gej, ili barem vrlo bliski gej zajednici. Zbog svega ovoga, klinac i njemu slični, shut the fuck up. Ako ćeš da budeš homofob, budi to otvoreno i ne krij se iza komentara da ti je stalo do kvaliteta te bra. Kada je pesma Aladdin produkcijski jedno 20 godina ispred jedno 20 pesama na PZE-u ove godine. Ne krijte se iza komentara da vam je stalo do naše dece, jer da je tako, ne bi nam svaka serija i film bili o kriminalu i silovanju žena. Nasilje u porodici ne bi bilo deo kulture, najpopularnija muzika ne bi bila o nasilju, niti bi postojao toliki broj nezbrinute dece po domovima kod nas. Ne krijte se iza komentara da ne-straight ljudi nisu normalni ili da smo neprirodni, jer to bukvalno nema smisla. Jel vi znate šta znači te reči? Ono što je normalno mi biramo. Ne postoji objektivno normalno. Koncept etiketirane seksualnosti i roda jesu ljudske tvorevine. U savršenom svetu ne bismo morali da etiketiramo jedni druge. Kod ogromnog broja životinja postoji homoseksualnost, biseksualnost i tako dalje, a samo kod jedne vrste je to problem. Ali mi smo normalni. Suma sumarum. Shut the fuck up. Oduvek smo bili gej na Euroviziji i generalno i dokle god ima straight ljudi, postojaće i gej, bi i trans ljudi.